Turi mu karere ka Rubavu ahitwa i Busoro, murabona ko tubazaniye pariseri nini ifite ubuso 1500, ifite ikiyaga cya Kivu view 100%, murabona full view turayifite hano rwose. Ahantu rero ni mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, ahantu tukunda kwita i Buhanga. Aka kantu duhagazemo kameze nk'akarwa. Iki kibanza gikora ku mihanda ibiri, hano twerekeje amaboko wahashyira parking, aha haruguru naho ukahashyira inyubako ushaka kuhashyira, kandi ni mu cyanya cy'amahoteli n'ubukerarugendo. Murabyumva neza cyane. Twandikire uyu munsi tukwihere hano hantu ku giciro cyiza cya miliyoni 40 gusa z'amanyarwanda. Wibura ahantu heza duhari uyu munsi. Tandukana no kubaza amakuru adafatika, wamagare GC Today. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Kora subscribe kuri channel, like, comment ndetse na share bigere kure. Ni GC, muravugana na Gadi.